Povjerenje je ključni faktor u online kupovini. Ako ste e-trgovina ili e-kupac, važno je znati da li web shop ispunjava potrebne kriterije za internet prodaju. Upoznajte prvu regionalnu markicu povjerenja za e-trgovinu. Ova značka ima za cilj jačanje prekogranične internet trgovine i povećanje povjerenja između regionalnih e-trgovaca i e-kupaca. Markica potvrđuje da je e-trgovina registrovano pravno lice, transparentno prikazuje informacije o svojim proizvodima i uslugama, uključujući troškove isporuke, učinila dostupnim kontakt podatke, jasno navodi dostupne načine plaćanja, prikazala uslove korištenja te potrebne politike privatnosti i kolačića i ispunjava mnoge druge kriterije za stvaranje povjerenja između e-trgovaca i e-kupaca. Saznajte više o markici u modulu 6. web platforme e-commerceforall.eu, uključujući koji su prednosti za e-trgovce i e-kupce te kako ista funkcioniše. Posjetite e-commerceforall.eu.